Ikaze nanone makuru yacu, amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu muri hirya no hino ya mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abanyarwanda mutandukanye mwe mukunze kubana natwe umunsi ku wundi. Ikaze muri aya makuru, ni inkuru ibabaje cyane itugezeho muri aka kanya. Ni inkuru ivuga yuko ikamyo yari ipakiye ibirayi yavaga mu karere ka Gicumbi igana kuri Base yacitse feri ahagana saa 4 z'ijoro igonga umukingo, abayimo bose bahita basiga ubuzima. Iyi mpanuka rero ikaba yabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyira ku itariki ya 7 Ukwakira 2021 mu murenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'umurenge wa Cyungo witwa Mutuyimana Jeannette akaba yabwiye ikinyamakuru rya Akadomo.com dukesha inkuru ko iyi modoka yagonze umukingo igasubira inyuma yibarangura cyane ndetse iza gushwanyagurika, abantu babiri bari bayirimo baza guhita basiga ubuzima. Ati ni ahantu hamanuka cyane, ati iyo urebye uko imodoka rero yaguye ati bigaragara ko yabanje kubura feri, ati umushoferi rero akarwana nayo bikanga birangira ibishe bose, nk'uko uyu munyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Cyungo Mutuyimana Jeannette yakomeje kugenda abigarukaho. Mutuyimana yavuze ko abo yahitanye yabangije cyane ku buryo bigoye kumenya umwirondoro wabo, ariko icyamenyekanye ari uko baturuka mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve. Yakomeje agira ati aba bantu yahitanye bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Mushongi, ariko barabajyana mu bitaro bya Nemba mu karere ka Gakenke, nk'uko yakomeje kugenda bisobanura. Kubera rero ko hari mu masaha y'ijoro impanuka ngo nta wundi yigeze iteza ikibazo uretse gusa abari bayirimo, nk'uko yagiye abigaruka. Ni inkuru rero mbi cyane ibabaje cyane, ndetse kandi n'aba bapfuye bakaba bapfuye mu buryo bubabaje cyane, nk'uko uyu munyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Cyungo Mutuyimana Jeannette yakomeje kugenda abigaruka. Reka tubifurize iruhuko ridashira, hanyuma twihanganishe imiryango yabo, inshuti zabo, abavandimwe aho bari bakomeze bakomere kandi bakomeze gitwari. Ntabwo biba byoroshye kubura umuntu, nyaboneka ababegereye mubabe hafi mubafashe kugira ngo bakomeze kugenda bihangana cyane muri aka kababaro kadasanzwe bahuye nako. Hanyuma twihuse dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa mu buzima. OMS n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yemeje urukingo rwa malaria ruzakoreshwa ku mugabane wa Afurika, nk'uko OMS yabigarutseho. Ishami rya UN cyangwa se ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi, OMS cyangwa se WHO, ryemeje ko urukingo rwitwa LTS-ASO1 cyangwa se Mosquirix rwatangira gukoreshwa hakingirwa malaria muri Afurika. Malaria ni indwara yica iterwa n'umubu, ikagaragara mu bihugu byinshi cyane birimo ibyo ku mugabane wa Afurika. Imibare igaragaza ko abantu barenga 200,000 ku isi bandura indwara, igahitana amagana biganjemo abana bo muri Afurika. Ubusanzwe nta rukingo rukora neza kandi rwemerwa malaria rwari rwakaboneka kugeza ubu, gusa ibyemejwe na OMS ni intambwe ikomeye cyane kuri buri muntu muri rusange, nk'uko byagarutsweho. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'igerageza ryagenze neza muri Malawi, Ghana n'igihugu cya Kenya. Uru rukingo rutangwa mu bice bibiri, rugabanya malaria mu bana, kuremba ndetse no kuba umurwayi yakenera kongererwa amaraso, nk'uko byagiye bigarukwaho. Mu makuru yandi, Abdoulaye Wade yemeye kwakira iwe i Dakar Alpha Conde utaracanaga uwaka na Macky Sall, nk'uko byagiye byandikwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Mu gihe yashize ukwezi wahoze ari perezida wa Guinea Conakry Alpha Conde ahiritswe n'igisirikare akaba agifungiye ahantu h'ibanga, Abdoulaye Wade wahoze ari perezida wa Senegal aravuga ko yiteguye kumwakira iwe mu rugo kandi yizeye ko perezida Macky Sall atazabigiraho ikibazo, nubwo bizwi ko atacanaga uwaka na Alpha Conde. Iki cyifuzo cyanyujijwe mu itangazo ry'ishyaka riharanira demokarasi rya Senegal PDS. Ishyaka ryahoze ari perezida Abdoulaye Wade yabwiraga Alpha Conde mu buryo butaziguye ati niba wifuza igihe kimwe cyangwa se ikindi gufata akanya gato ko gutekereza, nkwemereye inzu ntuyemo ubu i Dakar. Abdoulaye Wade w'imyaka 95 utigeze unasaba ko inshuti ye Alpha Conde w'imyaka 83 afungurwa, yakomeje avuga ko iyo nzu iri ahantu heza
ku nkengero z'inyanja mu isaha imwe uvuye Conakry. Guinea Conakry na Senegal ni ibihugu rero bihana imbibi nkuko bigenda bigaragara ku ikarita. Muri iryo tangazo ryashyizwe ahagaragara kwa kabiri kandi n'umuvugizi wa PDS Tafsil Tioe agira ati kubera ko ari we wabaye mu bibazo byose bya Guinea atwuva Sékou Touré yagenda ahamagawe na buri mutegetsi ati bwaba ubwa gisirikare cyangwa se ubwa gisivile. Abdoulaye Wade yarategerejwe no mu kibazo cy'ubu muri Guinea Conakry nkuko byagiye bigarukwaho. Iyi nkuru dukesha RFI biro n'amakuru bya Faransa arakomeza ivuga ko abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Konde ntacyo bavuze ku cyifuzo cya Wade. Abdoulaye Wade kandi atanze icyifuzo mu gihe umubano we na Macky Sall wari utangiye kumera neza. Presidence ya Senegal yo ubwayo yabazwaga ku gitekerezo cyo kwakira Alpha Condé yanze kugira icyo bitangazaho. Mu gusoza inyandiko ye ariko Abdoulaye Wade yagize ati nzi neza ko Perezida Macky Sall atazabyanga. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko umunyapolitike Bwana Christopher Kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30. Urukiko rwavuze ko aribwo buryo bushoboka bwo kugira ngo atabangamira iperereza rikimukorwaho. Christopher Kayumba aregwa ibyaha byo guhohotera abagore ariko nyir'ubwite arabihakana akavuga ko byose bishingiye ku mpamvu za politiki. Eric Bagirubusa. Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki Bwana Christopher Kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato uwari umukozi wo mu rugo. Ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yarijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru Bwana Joseph Njuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. Gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya wari umukozi we wo mu rugo. Rwavuze ko wari ufite imyaka 23 mu mwaka wa 2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga. Rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega wari umukoresha we. Umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa Kayumba atagaragaza niba hari icyapfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajijwe akabihamya. Kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9 urukiko rusanga bikiri mu gihe cyanya cyo ku byaha bidasaza. Umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru ubwabyo byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batanga buhamya. Yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere. Yibukije ko icyemezo yafatiye Bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5. Maître Jean Bosco Ntirenganya Seif umwunganira yabwijwe rya Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko nta urukiko rwagishingiyeho, urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwanda's Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda, Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kayumba we aburana avuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga. Mbere y'ifungwa rye habanje gufungwa Bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka. Uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura. Tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi, aho icyo gihugu Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zabyo mu kiyaga Tanganyika. Abahagarariye ibyo bihugu bine bahuriye Bujumbura mu Burundi kwiga kuri icyo kibazo. Umuryango umwe bwa Afrika wahuje ibyo bihugu uravuga ko biri mu rwego rwo kurangiza impaka zikunze kugaragara kubera imipaka itagaragara neza. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza. Ikiyaga ca Tanganyika kirakunze kwadukamwo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga. Ivyo navyo no Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia.
kugira ayo matata arangire burundu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'imisi ine i Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga ca Tanganyika. Fred Ngoga Gateretse ajejwe imigambi y'imbibe mw'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyesha makuru muri iyo nama iri kubera i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, naco gituma rero twabahujije ngaha kuvyerekeye cyane Tanganyika bujyanye n'itungo rusangi, n'itungo ririmo ibintu byinshi cyane gose. Rero twariko turagomba kuraba ukuntu twohuze ibihugu hakiri kare kugira ngo ntazogira amatati mu misizi. Ngira nkuko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye ngene tuzogirana urudandazwa, kandi nkuko mubizi Umurundi uheruka gusinya amadokima. Icyo cyo turagerageza kurondera rero no kugira ngo abanyafrika babimenye, turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane. Mugabo byose bihera hehe? Bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati, ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere. Akararo ka hafi k'ayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungera amambibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga. Ivyo navyo no Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Kugira ayo matata arangire burundu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'imisi ine i Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga ca Tanganyika. Fred Ngoga Gateretse ajejwe imigambi y'imbibe mw'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyesha makuru muri iyo nama iri kubera i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, naco gituma rero twabahujije ngaha kuvyerekeye cyane Tanganyika bujyanye n'itungo rusangi, n'itungo ririmo ibintu byinshi